Wenganiza wethu impela sibona lapha ukuqiniseka umvelase omhlaziyi womaskandi ozimele aphinde futhi kabe umlandeli wegcwame elisha njengoba ke sehlaziye ialbum kaKhuzani ke lena ke entsha bafuthi impela ke ubedlala zona ke izingoma zikaKhuzani abese ke ephawula ke ngazo ke lezo ngoma kodwa mina ke ngizokwenzela kona ke wengane yakwethu ukuthi impela ke ngikushiyele ke lapho ehlaziya khona ngoba angikwazi ukuthi ke ngifake lapho khona ke usuke kudlala khona ke ingoma le ayihlaziyayo ngenxa yama copyright ke wenganiza kwethu. Hayi bafuthi phela phela banikhuluma kakhulu ke ngicela ukuthi ke nginishiyele ke usiqiniseko lapho ke ehlaziya khona ke izingoma zika Khuba Mfoka Mpongose. Oda ngihlaziya album lokho zingoma za awungena ku YouTube wakho mnotho ngihlaziye manje fast ndifuna ngihlaziya album ilokho zaneni let mnotho ngena nje ku YouTube wakho okulokho uzu Apple Music angithi yeah ulerato amole bathi angicabanga ukuthi level okhuluma nami wena awukho kuleyo level ayishuthe ngoba phela nase nakulaba nje abangapheqeka ngeke ngikwazi mina ukupheqana nawe ngikwazi mina ngicabanga ukuthi ngifuna ngihlazele ngoma Ndivula ngihlazela ngoma uthi wina nje kumaskani uthi ukuthanda Ronaldo uthi mhlambi ohlulwe ebholeni uthi la kumaskanda akahlulwa umuntu shem ngihlaziye ndivula ngihlaziye leto ke wena ngihlaziye leto lo muntu osho lento akanalo nane platinum lokho wafika emculweni akanayo into ekuthiwa iplatinum kunabacula abanenqwaba ama platinums abafana nalaba ake yepatanisa ukukotela kubona ethi bayizimbangi zakhe banama platinum abo bantu yabo ibona abantu laba bafuna ama challenge okufanele befuna yabona eqinisweni njengoba nje umthande neshaya record of the year usene right manje ukuthi usefuna manje indondo yakuma Grammy yabo ufuna indondo yama Grammy lo muntu lo cause la kumaskanda akasaqhathaniseki ngoba unento abangenayo kumaskanda yabo so angazi ukuthi ngizoyithi nje lonto akaze ngayihlaziya ngithi nje lonto ayiyenzi sense but ke kulungile nice song anyway but i-content yakhona I think ingoma right but iculo umuntu wrong okusafanele abe nezinto asazoyinqoba yabo kusafanele ashaya ama platinum akanawo unemoto ekuthiwa i-platinum not indondo ekuthiwa i-platinum azidluleni wabo mamncane wami lo uyangihlumeza ungithuma lo mizulu duma ngoba mina ngenkosi malanga vele mina angisenayo mama ndiwa mina ngenkosi malanga okay kulungile next olandelayo wegcinile wanqoma namhlanje kwasakusaso songijikele kulungile next maye yabona kunezinto othi ngisho kuchunga kwesinye isikhathi ngiyazi ukuthi abafethu bayafisa ukuthi beba amaciko bonke kodwa ubucika kuyonto engane awukwazi ukuthi uthi akusiyena umama womntana wakho usengumkami lo muntu manginomntwana naye vele uyohleza uma wengane yami kanti uma wengane kabani ngoba phela eyami lo ngane kanti kabani yabo so nje lengoma iyenze sense next wala yabona le iyahlekisa ke le yabona le iyahlekisa mina ngithanda le nayi hit song lengoma le imnandi yoniwe ngento yodwa ukuthi kufakwe ibonga bekumele ithi mayisishintsha lengoma mase kungena ingoma kanjani usayikhumbula le kaMgqumeni ethi ingoma nje kuyahlomba yabo yahlomba nje uyabona ukuthi la ungagida ngayo funeka nje ingoma
ezothi mayishintsha masifaka ingoma esabugoswanyana nje ezodinga ukuthi impela insizwa zisukume zime ngodongo yabona zihenge zikhothenge lapha yabona bekufuneka nje ingoma ibe kanjalo not ukuthi beyibonge but anyway imnandi lengoma asidlweni phambili imnandi lengoma ethi Mbongolo imnandi lengoma le imnandi imnandi yikho nje kuphela ukuthi umqondo phakathi kuyona anguthandi ngoba kahle phela lengoma lengoma le right it's just that nje lengoma le right it's just that nje iveza iside lomona kubantu yabona abantu laba ngasoka isikhathi yabona lengoma kahle mina ukube benguyena bengiqambe ngembongolo bengiqambe ngani yabona ukuze nje benzovela ngithi nje angithi ubona abantu bethi is gonna end in tears ubuza kanjalo ibine stock esimple kahle bayabesho kanjalo like yabona thina somvelase nje ube thina besetafuleni eseyiculile yonke lento zokutshada ungayiqambi ngembongolo ungayiqambi ngembongolo bekoba nje isihloko nje simple kahle kuyophela ngenyembezi gonna end in tears yabona into efana leyo so ke it's a nice song anyway it's just that nje kuphela ke siqesi one every day abafazi bayafuna ukuthi ubanikeze ne-dog styling ngelinye ilanga ungashayi italezi one afuneka nje umfazi yabona yafuneka nje umfazi ethi eyizumekelelele ebhekele yabo uvela umzume nje yabo uvela umzume nje ngemuva missionary every day ngalabuka iroof manimeni kancane akushintsha ukwenza shintana umshovo bafana shintana ushulu asambeni yabona ke lena i-favorite yami ke le ngiyayithanda ke le ngoma imnandi ke le too much abukho bomnando bula eqinisweni nje abukho bomnando bulana and sengiqala mina ukuquestion izinto eziningi ngokuthi mawukwazi nanokuthuka amantombazane lokho kuthini ngawe as uyi-artist mawukwazi ukuthuka abantu abafeatureshiwe ngoba abafeatureshiwe yabo ufeatureshiwe lo muntu loyo like ithini lonto ngawe like emqondweni kwenzakalani uthukelwana uma uthukela ukuthi ubenza umsebenzi wakho artist ukuthi ukuthi acule namanye ama-artist like ukufeaturishana kunankingani kanti ubani okumele afeaturishe ubani ongamele afeaturishe uthukelani umuntu ofeaturishini uthukela ukuthini angithi ilezi zinto ebengihlezi nginitshela ngazo ngithi abantu une-page eliqala lapha ku-Facebook une-page lapha likaThulisani Mnyaza lapha engqoleni yona account yokuqala leyo mase kulandela leyo kanti bani lawo ma-account lawo iwona aqala ukushisa into eneningi before abonke abantu abazothukwa kuqalwa ngalawo ma-accounts ibona abaqala bemthuka leyo nto le isuke yenziwayo uyena ngqo ngihlezi ngikusho lokho kodwa ke ngiyacabanga ukuthi nakukholwa ngoba wathi ngiyacabanga ukuthi njengamanje sekuyayenza isense because mawuzobheka ukuthuka kwalwa usuyazi ukuthi kuqalephi njengamanje usuyazi ukuthi ubani umnini wakho evele ku-enjoya lokho yingakho engakaze futhi akukhuze azange akwazi nanokuzenzisa akhuza abantu ngokuthi bethukulwa wakho zowengenzela ukuthi wayesu wenza umsebenzi wakhe noma njengoba umuzwe ngathi uthukwa owelile nje uwelile akala ayikho into angathi uyibanga nolokhuza ongathi uyibanga noma yabo uyazi nokuthi watshela ubani ukuthi akamthuka so ke yabo isicefa nje sengoma lesi because si right ngoba iconfirma ezinye zezinto engihlezi nginitshela zona asiqhubeni ngithini ke mina vele ngithini mina yabo vele ngithini ethi yabo
bafana bakithi. Ya no. Akukhona ukuhlaziya just nje ukuthi siyadlula nje yabona ngifuna unikhombisa ukuthi akukhona etheni yabo akukhona nje etheni ngiyabeza nje beyikhulumela abantu kule uyacabanga engomeni ezu10 mina mhlambe ngizwa 3 esengidlalile so far siye ku number 11 nithi nimnandi nginina bafowethu ngiyayizwa lento azidlule hayi angifuna nokuphawula hayi omilanga imali awemali eketha abantu usayikhumbula omilanga imali eketha abantu nganitshela ngathi angenzelani ma favor bafowethu hayi next hayi